ka mina ndimande u ta tenderiwa hi nawu tana hi uvhivu mina a ni hlahluwi munhu hi WhatsApp ni Facebook mina a ni kombeli mali eka munhu hi WhatsApp ni Facebook mina a ni posi murhi ka Facebook ni WhatsApp mina a ni hanyisi munhu hi nomo wa rito ntse na ni nga mi nyikanga murhi swa yila leswo mina ni tirha ku fana na xibedhlele ni ku tamelisa makomprimiti lawa fana kwa matini khale into ingekho lesi sitiwo nokuyikela kwakho engozini nokuhlonipha kwakho mina uyemukele izikode umncane ungazi ukuthi unganalutho uloko ubuza ngibe ufuna ukwazi ngolwazi lomuthi ukuthi umuthi yini umzimane ukusiza abantu ngomuthi thina kodwa-ke ungathumeleli lutho efonini ngoba alikho izinto zihamba emoyeni abantu banikeza umuthi uma befike kuwena ungayi ngokuthi umuntu unemali ephelele noma unemali encane usize umuntu ma esizekile umuntu idlozi lizokwandiseka siyabonga siyajabula ukhulu loko mfana ngiyakubonga ngiyakubonga asize eSouth Africa nomhlaba wonke ngolwazi engafundisa lona engakunikeza lona bheka mina mfana sengigijima la hamba ngalesiphathi hamba esiwuthimphana nawe uyangena uzogibela imoto engaka ngoba ikhomba ukuthi le moto eyabagogo yokungena ehlathini soye imithi imoto yezintaba esifuyile futhi siyongena emahlathini asey'ntabeni ngokuhamba singena impela imithi thi sizonika abantu sibasize amandla wabo idlozi linamandla angikaze ngibone muntu mina ahamba ngale moto la eSouth Africa awuqala ngabona awu ngazibona umfana omncane ongangako ahamba ngemoto efana nayo akekho umfana ongangako ohamba ngenjagwe ohamba ngofudwana laba babo bona demand wanginikele ngikunikile vese banika demand ndosikhathi kahle sebenzise kahle vese siza abantu ngendlela ngakutshela ngayo ngoba nabantu bayancoma abancoma baye phambili kuba size mfana wami ungayi ngokuthi lo unemali eningi noba akanamali usiza ngoba uze uzosiza emhlabeni ngiyabonga mfana wami ngiphi inamba demand ngiphi inamba usengicela inamba inamba yami nansi ulethe ufone le abantu bayarojo demand ngegama lakho sebaphelile baphelile abantu bayibiza ngo-demand bathi hayi bazibona bomhlabiso kanti eyami inamba i-081 83 96 557 081 83 96 557 yasemzambiki mkhulu yasemzambiki ithi 00 0085 88 4 33 33 60 271 271 demand mkhulu ngiyabonga Semzambiki. yes Bangadlelwe imali zabo abantu ngegama labantu bomhlabiso bashamanga mina ngikwazi ukubiza umuntu imali engamazi futhi umuntu angumhloli mina ekude nami mina nginya ngasemhlabeni ethandazela ukuthi abantu mabaphile bonke imina uDr Professor Ndimande weSakheka ngithandazela ukuthula kwabantu ukuthi abantu mabaphumele emsebenzini nempilo zabo zonke nje abantu baphile basebenze bathole ama-promotion bachashwe emsebenzini amabhizinisi abo ahambe bakwazi ukuyiphila bayiphilise abantu yile siphiwo sethu esiphiwe sona ngomuthi hhayi ngeyilwane asinazo leyo lwane bakhuluma ngazo emafonini banamnanga mina ngingeni ku-WhatsApp angingeni angikhulumi nge-WhatsApp mina ngikhuluma nje nomuntu ngefoni ngithi ngikathi umuntu angifone mangafe efuna mina kuphela nje bathatha igama lami sebalimbathile yibo bomhlabiso bonke badlimane ngegama lamasikema abantu mina ngisizwe sikema umuntu umuzwa afona athi umhlabiso athi thumela imali azokuhlola azokwenzela izinto ungavumi ngoba mina mnikazi wegama angikwenzi lokho kweyimani lokho ngiyabonga sokuza sikoti ngiyakubonga mfana wami ngiyabonga nemoto yakho enhle kangaka